Pozdrav pričoljubci! Smjestila sam se za jedan novi izazov koji se zove, mislim već smo ga igrali, ali ovo je nova epizoda, koji se zove Pogodite knjigu. Dakle, jednu poznatu knjigu za djecu. Zamotala sam u običan papir kako vam ne bih otkrila o kojoj knjizi se radi. Počet ću vam iz knjige nešto malo čitati, tu gdje sam si stavila svoj označivač, a onda ću stati i dok ja odmotavam knjigu, vi pokušajte pogoditi o kojoj se knjizi radi. Spremni? Poglavlje se zove, dakle početak same knjige, Kad je dječak u vrućici. Bilo je to 1. lipnja. Na katoličkom kalendaru toga je danas stajalo štampano Gracija. Pravoslavni kalendar bilježio Patrikija. Sutradan je bio kod katolika Erazmo, a kod pravoslavnih Talala. A i kako će drugačije? Valjda neće biti zapisano Joco, Bačo i Dida. To ne bi bio kalendar. Sve se ovo događa u selu, u nizini, uz rijeku. Prvi je dan u mjesecu lipnju, rano ujutro. Lastavice su izletjele iz stada. Pjevaju na granama oraha u oborinu. U jednoj maloj seoskoj kući, slamom pokrivenoj, mračnoj i sparno, diše mnogo ljudi. Spava. Na postelji uz oca leži Pero. Odjednom skoči sav znoj. Sjedi na postelji kao mjesečar. Ponad blijeda mu lica gusta kosa. Visoki i tanak dječak. Upilio oči u kut sobe. Desnom rukom kruži zrakom. Govori. Vidno je, baš je vidno. Tako se on svako jutro teško budi od sna. Ko je taj Pero i o kojoj se knjizi radi, saznat ćete uskoro. Ovu knjigu je inače moja sestra dobila još davno za jedan svoj rođendan, a onda smo uživali čitajući svi. Knjiga se zove Družba Pere Kvržice, a autor je Mato Lovrak, jedna od zabavnijih lektira bez obzira koliko je stara. Nadam se da uživate čitati priče i prenoseći priče jedni drugim. Bog za danas!